dawan bila pengkiranako na isisa. Prophet Amos urban ka syapti ka bors ka lemraw isa. Yaw kumbare ka dawan bila ba tiwan kabya. Uplani banit pliki kabya lalmawi na munara. Para tiara wahman ni basintawan bila wala yawan nihta. Pliki wi kabya. Lidigiran ba ako kan mabalawan palikan. Naiwa, yaw na ni kumibani ba dawan bila ba wan raya kara bring kaya sa. Para jiri maya isi ba ako plum ba ako tiyaya. Para bahawal ay bangwan kaya sa. Jesus bila, yang si karaya kaya bread ka isa. Na bread kaya piba kau plum daw kansa. Diyan of kataya, chapti ka 6 verse ka 35. Witin si ka, raya kaya laya karma ba. Ya bahalaya di ba, kau sindiran daw kans. Naiwa, yaw na ni kumibani ba, wan raya kara Jesus Christ mabriyaya sa. Kan baha si ka plum ay hiwa ba. Prophet Amos ulban kara, lunuhan tara kay sa wiba, baha piyo kumbara kabya, dawan laton kalaka tara, bayawan na ni wala po kabya, manplik mo kuna sakras ka ba. La iniquidad, si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad.